Hi everyone, welcome back to my channel. Hope you all guys are doing great. So आज चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ मेरो साथीहरु आउँदैछ है. सरप्राइज थाहै छैन. सरप्राइज. Hi. Hello, welcome. Come. Oh my god, happy anniversary both of you. Oh my god, thank you. Come. Thank you so much. Thank you. Wow, thank you. Oh my god. अब चाहिँ जुत्ता खोल्न जाऊँ न यिनीहरुको त So sad. Oh my god, Rose. Then cake. Happy anniversary. Oh my god. कहाँ राख्ने? अब सानो सरुम न. अरे वाह. जुत्ता खोलिदिँदैछ एकजनाले चाहिँ यति साह्रो माया चाहिँ किन बुढाबुढीलाई त्यहाँबाट तलतिर झारिदिन्छु हामी बस्छौँ भनेर हैन आज त के हो सरदा पुरा रामी भएर थ्याङ्क यू रे के फेरि के छ हामी त छक्कै परे सरप्राइज के हो यस्तो यति साह्रो त गर्नु पर्ने थिएन त त्यतिखेर के हो Thank you so much. Thank you Annie, Mancha and Sarda. Thank you so much. Happy anniversary. God bless you. लाला खुवाइदिनु न कस्तो लजाको हो क्या लजाको हो है राम्रो है.